Ante Berta, ni nanarita mo't jili mabas dito'y sango ti balay. Di mo't pumampansin, kat sigud mo't ang nakaisam a lumabas dayjay no kwa. Saan ay a best friend kayo, ante? Idi ngam ita sanen, linaksid kun agayim dayjay. Ni, apay nga, ante? Nabayagan adi kam agpinpinansin iti daytarita. Ay naudi kan iti damag, tanabayag ka mga min anagyan ijay syudad ka anakan. Ay, isumot lagayam, ha? Ay na, noan yaman ti diyo pag kinkinawatan, urnusan nyo kumalatan, anti. Babakit kayon? Manulangan na tawon nyo dito rabaw ti daga. Agkapya kay Kidin. Ay na atidog pa'y tibiyag ko kaanakan, dayji arita Amangan numatay adagos dayjay tanaglukmag. Madlaw asaan na healthy. Di yung may bagat ti kastante. Tadite ang mutigasat tayo. Basta siya, masiguradok ngagpaot pa'y tibiyag ko. Apaya kasta tila nga masimang pa. Kaslada kaguram, Rita. Di nakman kasarsarita gudaw. Aging gaita agburburag pa'y lang ti darakang ka. Anya manon ti basol ko aya. Aging dadamag ka pa'y lang. Apay di mo amo dagiti basol mo kanyak. Awan ba't malagip ka? Anya tinaramid ko idi kalman aya. Kahit naggapu akmat iji bangkag. Idi kwan, napanak nagsakati ti kanan na iti kalding ta. Idi kwan, nagsakdo ak iti pagdigos mau. Awan ba't malagip ko basol ko ken ka? Saan nga idi kalman? Basol mo pa'y lang idi. Idi panawan nga inarar mo ni Berta nga ex mo. Apay di mo malagip? Ha? Ha? Ayunay kamutin bakit? Dikadan tinapalabas manipod ide. Kanya kumano dikadan. Iso siguro asana nakiasasawa ni Berta. Iso ang nagbaak. Taur urayan na mabalo ka. Tilalablabi demot. Bakit kinlakaitan maalampay laang matyagimaon? Likli ka man pala ang tirumwar dito balay. Kasla ka mga may nagpatpacharming dita karo ba tayo nga ex mo? Nagado at trabaho ko di bangkag. Imbag kumaano matrabaho amin na gijay. Siya kung timapan. Basta talinad ka pala ang dito nagtibalay. Tapno maliklikan ti panagkita yu adwa. Ket no di ka makapagbayag di bangkag. Kasano amalpas ti trabaho ijay ngay. Kat ikarigata ka? Basta di kan rumrumwar. Aga patan no tubngaram ti kaya kaw. Tumayab amin na kaldero kas kada plat-plato dito'y balay no labsingan na. Gumatangak man iti kagundwat kilo akarni ti baboy, Mila. Nay, si Kamoy gayam data gudo. Ito lang mano na makita ka. Long time no say. Wan nga raw. Jakmat ngamin makarwaray. Anyay tayon tay katagam. Kagudwat kilo akarnit baboy. Oh, at ti bayad ka. Mabitla nga raw. Itaman pa ya si katimay gimatang dito tersinak. Siguro te apo ko yung kandirito ti ibabaon nyo nga umay gumatang ha. Anda ngamin ni bakit ko iji bangkag. Ket adamot klase tay apo ko. Awan mo't sabali amay baon ko agumatang. Sapay aldawan. Balunak pa'y ni bakit ko iji bangkag. Nay, apa yun ngay? Isutag trabaho iji bangkag. Si kakumaata si katilalaki gudaw. Kastamat ti kayat na. Bayam di ta. Gudaw! Ay sos, anday tamod to ni baka mo. Ala mo ti ginatang mo tagawid kan gudaw. Ha? Unay kamagtan gudaw? Iso mo ilagayam ngawan mauray ko abalon ko ha. Taday tala nakisi istorya tinay Jamila tinararamid mo. No di ka pa nalabsan iti tersay na ang mga nawang pa'y planong nga gawid. Gimatang aklaeng. Sana ka nakiistorya. Inliklik ka lang arudan iti day Berta. Insublat mo di sa balimanan nga ex mo. Manay. Huh? Ayunay kamutan. Awan at di mo malaglakip. Napanak lang gimatang iti karnay. Lagi pa manan tinapalabas ako nak. Di kan mapan gumatgatang inton sumarunaw.
Kadwak tong tagpalengke jay ilay. Tapno di kan rom-romwar. Anya laengan nga iti aramidak bakit? Kag panunot ka matay, ti mabalin mo nga obraan dito nagtibalay. Asaan na nanas ka na rumwar ka. Day talag patpatcharming tararamidam kadagita nga ex mo. Ha? Bakit? Agudong ka kadiita? Wan, mangpalengke iti pang dua lawas nga bastuta. Tapno di kan rom-romwar. Igatangan nakman nga raw iti para dait iti sapataws. Ha? Tangay di nakparwarain, adda napanunot ko apagkwartaan nga ore adda aklang diti balay. Napanunot ko ti agnegosyo bakit? Mapalin ko apagkwartaan oray adda aklang ditaoy. Anya mo day tangay. Amok ti agdait iti sapsapataws. Ta natawid ko iti day ditatang dayta. Nalangarod. Ilistam nagitigatangag. Mangipas kilak tumatan iti karatula dita sango ti balay. Tapno mo dagiti tattao agdadait kay ti sapatos. Kas kada sandal malaglag ti swelas na. Alang araw bakit? Ante, nagmayat ti negosyo ni Tata Gudo. Amo nagayam tagdahit iti sapatos. Aywan, nalaing nga agdait iti kakasta ni Gudo. Sinursuruan nakto pa ide. Ngam awan lang amin ti aanusak ide. Ha? Ni, apay ko mga isuro na kayong agdahit iti sapatos nga ante. Ne, di mo amo aya nga ex ko ni Gudo. Ha? Ay! Maawat akon! Isumalagaya makagura na kayo ni Nana Rita, ha? Itatam mon kaanakan, maawawatam kumalatan, no kas jay adi pumampansin. Insecure nga min day jay ababay. Angam, kasla ko nada nga ado ti ex ni Tata Gudo dito lugar tayo, anti. Guwapo ni Gudo, idi kaububingan na. Kan oray to pa'y itaalakayan kat nataerlata. Isu nga ado tinagbalin nga ex na. Ngamday jay arita. Oho! Pinikot na laang ni Gudo. Isu anagtinagkan kwa na. Aniya? Ay na, no nagpipintas kami amin nga ex ni Gudo, ni Rita ti kaalasan, nga meso matinagtinagan ni Gudo. Nakaro kayo mo, tante. Kat punumat kaanakan. Anyan? Nala, irwaryo man kiti dagiti nalagka ba sapatos yo. Ipadait tayo man ka ni Tata Gudo. Bareng nalakalang ti singir na. Nagngina ngamin ti padait ti sentro. Mala, mabiit lang nga rod kaanakan. Oh, dati bakit? Ito tina sa pulak itag malmalam a panagdadait ka. Nay, adama na urnong mau. Uy, kastapay lang itaa. Hanggang pinto nagbaybayag, dakdakkel ton tibirok ka. Kahit asino mga nagiti customer mau. Estudyante ti kaadwan a customer ko bakit? Adamot maestra, hanggang duadalaang. Nasaya nga rod Basta di ka rumrumar dito balay Agpatingga ka lang dita paraangan, Gudaw. Nay, adaman na dahit mo sapatosan, lakay. Wen bakit? Nanagana kun na kita tapno saan ngagsisinukat. Umay danto alaan na kita. Na, aguray ka. Berta, Mela, Mamita. Na, apay ngay. Nagan mo dagiti ex mo dagita nakasurat ditoy. Apay, anyat ka ta sa unday toy. Isuda lang, ti customer mau. Saan ba ta? Naira na laeng anabati na kita. Napick upon na kita'y daduma. Ay, isardang mo tagdait iti sapatos. Huston day ta dait. Apa yan? Kakaisuna nagpigsa ti pagsapulak. Kaslani ka mo tagpampanuno tabakbaketan. Letala kayat mount ti masursurot. Agruam kami tayo na bakbaketan. Na, kahit lumaban kan Gudaw? Apaan na kon? Gapaw, tadi kan mawawatan. Tungtung palak matami na kayat mau. Ang adulat tamot ti may bagam asan anasayaat.
Diya ko na mo ti pagluglugara. Di husto ti atap kaw. Apam marang lang na tapanagdadait mo. Ngam kinapudno na, dahi tatiwagas mo. Tapno makita kan makasaritam dagiti ex mo. Ay narita, adon atawan tinaglabas. Ngam di ka pala nakamove on. Nuag sasaw ka, kaslay di kalman lang nga napasamak dagita nga ibagbagam. Di ore man 50 atawan tinapalabasan. Ammo kasi lalagi platakan ka dagiti napalabas mo. Dito ito yung sapatos mo, Berta. Ay naagyaman nakgudo. Kunaklakit din no jakon mausar daytoy. Imbaglaangan ata nalagip mo man ng tiagdait. Wain, hanggang amangan no maudin dito. Isardeng kong tiagdait. Taumanay la pangap-apaan ni Rita kanyak dayta. Anya, ay so sayang sapay nagpigsa. Ay unay matan ni Rita. Di pa ila nakalipat nga aging gaita. Wan nga raw, makao mga rudang tikas niya nga ugali na. Malanga rod godo, panawan kan tama nga numasang petanak dito di asawam. Diyak lakit di kayat ti gubat. Agyaman akmanan. Imbag na nakapasyar ka, tunay anak kao. Kasarita man na itainam. Agbalansan ta tila mapampanunot na. Apay nga minaya tatang. Anyat mapaspasamakan ka na kayo. Taninanang mutan ti adda ija bangkag. Kat da kayo ti agtagtagibalay. Dahil sa inam ati pagdamagam. Apay ayan nanang. Ha! Ampang to mga mindagita nga ex ni tatang mo. Nakataliko daklabasit. Kaslada pusa na di makatal na nga umaligid di tamam. Ha! May samot tamam. Kaya na mo. Ay na. Talaga gayam nga awan nagbaliwan yun nanang. Naimon kayo latta. Sa bali itanti panawan tunay. Ang mga nagbalaw tayo langan kat intaray dan tamam. Iti da ito akin alakay ikaw. Maaramin kupay ayabot na ita. Sumardeng kayo nanang, tatang. Di kay agapan. Lakay kan bakat kayon. Ngam kasta pala ti pagap-apaan nyo. Nakayumot nanang. Lipatan nyo nga minin tinapalabas. Itanam yun kanilipat tanapalabasan na kita. Ala, auntie. Siyak ti madanagan kada kayo. Sigurado kayo kaditi dayta a foreigner? Nabayagan nga agchat kanyak daytoy kaanakan. Ngamjak lekas kaso. Tadyak nga rod kayat kumati foreigner. Kun bay sa ubing pay daytoy. Amangan kunak no paglulukwan naklaang iso nga inaram nak. Naggasat kayon ngay? Nagpaiso akayat na kayo dayta nga afam, auntie? Agbiyahe ka no nga rod no next week. Mapan ko sa baton. Bayam, auntie. Kuntakak ti kasinsin ko iti syudad tap nadakadwayo. Nakasarita kunti kasinsin mo. Imanugot nga ijayak pa ilang nga agnaed bayat ti panagururay ko. Ay, nasayaat nga rod ano kastante. Angam ne, aganad kayo Makaumar ti kastoy. Anyalangan kay tiar aramidak di ti balay. Agmulmulang lang. Di ko mga minpag-imunan ni nanang atatang. Awan mo't nga rodakas nga aramidag. Sobrang amin ti kinaman nangimon na itainam. Amo lang amin kahit adyak mo't inayat iday. No di na ko masinulisog iday. Saan ko mga iso tinagbalin nga inam. Ni Berta ko mati inam anak kao. Tatang? Di husto pa'y lang, kunak. Nga dapay larik nam iti day Berta, ago daw. Umak nga minay na makangkangag ka na kitang ibagbagam. Paulit-ulit. Agpay sumot adi ka inayat iday. Napilitan nakla nang ikasarkan ka. Kaputa nagbuto nga iti espada day ti tatang mau. Iso talawa kong tainam tunay. Makamulitan kag may siya. Tatang, papanan nyo nga Gudaw, agsubli ka! Ay, tunay, kamatam dyan, ma'am. Bayan nyo pala ang kumangag panunot ni tatang nanang. Agsublin tumat laday jay. Ayan ni tatang mon ngay, di matagawid ang tunay. Urayan tayo latan ananang. Sapay awan cellphone na. Kasano nga makontak tayo?
Di umot ngamin inggatangan di cellphone na. Mga nusaran na lang ag-chicks ti cellphone. Iso nga jak ingat gatangan. Oray sanan. No maminsan, jak mababalaw ni tatang no apay apimanaw. Nalabos ngamin, tiki naman nangimon nyo. Ay kuyugan nakman kay dito na eh. Mapantay dya balay ni Mila abalaw. Ang mga noy dya tinapanan ni tatang mo. Anya? Tila'y bagbagayo. Uno saan? Ang mga no napan dya balay da Berta baak. Kuyugan nak. Saanan? Di kaila mabain. Apay kumaama pa ni Jay ngay. Tilat atapan nyo mo't nanang. Ano di na kuyugan siyak timapan. Ha? Ni? Anyat masapul yun na narita? Ada ni anti maagaramping trema. Ay, awan ni anti Berta dito'y nana. Ay kunakon kahit nagtaray dalaki din itasawak. Ha? Ala, apay ko mga agtaray da ka awang matrelasyon da nana. Ada, amok nga awan formal break up day. Amok ka delim-limod na kanyak. Traidor na diyang antem. Sarampiti nga bakbakatan. Ala, saan na pud no dayta nana? Ha? Ni, adandaan ti nana. Ha, nasaya at mat. Agrin nisot kami man. Come on, sweetie pie. Let's go to our house. Okay, sweetie pie. Ha, ala, insangpat ng ti foreigner nobyo na. Ala, nagwapo. Ha, foreigner. Ada boyfriend na foreigner? Wala na, kas makita yung mat. Aday tadan, sumungad tan. Ay, sige, mapanak mo tan. Agawid akaun. Ay, nagregat gayam tagmay maysa. Pinanawan nak mga menan da sa awak. Kanoray dyan ako, kasla na uman kanyak. Gapoy ti ugalik. Ay, nagrigatan na ya. Sino ti? Gudaw! Ay na, nagyaman nagtanagawid kan! Umay ko ala ay, tinaduma akawas ka. Awanan pagsukata. Gudaw asawak, pangasim ka diya. Di nakpanawan. Promise, agbalbaliw akon. Ha? Sana kon nga agimon. Promise. Nauma akaw ni tiki naman nangimon mo bakbakatan. Payat kaun ti maadaan iti peace of mind. Agbalbaliwak nga ruden. Promise. No agimon aktupay ure sinanak ton. Sigurado ka? Wen, promise lakay. Di na kon paritan arumar di ti balay. Di na kon lapdan amapan i-gestor. Wen, saanan? Di oray binigat kan minalam mapang kay gestor. Sana kon nga gimon, basta di nakpampanawan. Sige. Ikan kay ti may sapay agundaway ng agbalbalay. Para makita ano matakdiram dagita akaraim. Wen, lakay. Sana kon nga gimon. Iwaksi kon daytay ti panunot ko. Agkasargaya man ni Berta. Wen nga raw kat naggasat. Taporiner agwapo jay mga sawa kang kwana. Isumat siguro tigasap na Ay, makapaapal mo nga road lakay. na tanya ti kayat mo asawan. Kayat mo ma, ti puriner apaki asawaan. Ala, agsinatan, ta sumapul kamat ti puriner. Si kamat. Di ka la maangawin lakay. Kun kunaklaan mo't Bakbakitan ka lang haruday. Ngam kastapay la ti pampanunutan. Sorry ka din. Ay wan yan tangay nagawis mo da Berta iti kasarda. Mapantanto Ay, si kalangan. Mabainak la amapan. Kalpasan ti kasyang inararamin mo. Naposkol pala ti ropa, mapanijay. Ay, napalabasan day ta. Mga barwanan tayon lakay. Amumad gaya mabalik sunday ta. Hindi pala ko mga inaramid mo ti kasta. O di sa anak ko na pagura. Ay na, naggasat kan Berta.
Nagwapo tay nang asawa kan ka. Uray, bakit kan nga madapay lang naggusto kang ka? Kaporiner pay. Saan la siyak ti inaramda abakit, Rita? Pati ni Mila abalo. Adamat ten nobyo na apuriner. Gayam ti asawak. Kat agkasardamuten iti mabiig. Kat numalpas ti kasarda, ikuyog nanton ijay abroad ni Mila. Aniya? Ken uray siyak. Alaan nakton ti asawa kay jay abroad. Panawan da kan. Ala, di kay tumang liplipat. Kat sorry iti pa nagim-imon ko iti kalabas. Mababainak kada kayo. Ala, lipata munday jay, Rita. Basta siyak, naragsakak, taaddan mga hiayat kanyak. Mapadasak pa'y ti agayat kan payat, sakbay amatayak. Apaya di ka pala nakarubot, Rita. Katado pa ti aramidon tayo di bangkag. Siguro, no sana si Katin nakagasat ko. Nakasapulak mo't iti poriner anak yasawa. Anya mananday ta nga ibagbagam. Ada manan nakitam kat apalam manan. Nagmayat nga minen ti biag da berta ken Mila. Baknang dapayan. Nasingput nga may nagidya at tao. Isa napintas mo tinagbalinan ti biagda. No napintas nga min ti ugalim, napintas mo ti pagbanagam. Godo. Kita nagidya pinagim-imunam. Isudan ti napintas ti biagda ita. Ay, hawan nga ruda. Makapaapal da. Angam sana balik. Ta naragsakak latamit ta si Katin nakagasat ko. Wala. Rumbang lang agragsak ka, ta nagbaligi ka anang pikot kanyak iday. Ni Godo mo, tila'y bagbaga naman ay. Katakpay sumat, agyaman ka ta nasing putak. Saan ka asinin sinaan? Sinursuro ka nga inayat, ta nagkasartakit nga raw. Iso anadan tayo ti anak. Agyaman nak Godo, lakay. Ay ayatan ka. Ngala, agrobot kan, taurayan ka. Napudot tong ni Jibangkag. I love you, kunak. Bala, I love you to, Rita. Tinungpal ko nga ron ti kari kita sawak kat nagbalbaliwak. Kat ita naragsak kami ngagdandan na, tasan kami nga agapapa. Alakastan, tigayim mo, Rita.